මුන් ඔක්කොම ලස්සන වෙయ్యා. මේකන් හරියන්නේ ඔන්න අද අපි ට්‍රැවල් කරා කීරිමලේ පොකුණට. ඉතින් කීරිමලේ පොකුණේ ජනප්‍රවාද පවතින කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ කතාත් එක්කම කීරිමලේ පොකුණේ විනෝදෙමු. ඉතින් මම මේ පෙන්නන්නේ කීරිමලේ පොකුණයි මුහුදයි අතර තියෙන පරතරේ. ඊටාම සුළු පරතරයක් තියෙන. ඉතින් මෙන්න මේ කාණු පද්ධතිය හරහා තමයි කීරිමලේ පොකුණේ වැඩි වතුර මුහුදට එකතු වෙන්නේ. නමුත් මේ මුහුදයි පොකුණයි අතර තියෙන මේ සුළු පරතරයක් තිබ්බට පොකුණේ වතුර වල ලුණු රසක් ලුණු මිශ්‍රණයක් නැහැ. අපි ඉතින් මේ කීරිමලේ කතාව අහමු දෙමළ භාෂාවෙන්. අපි යමු මුලටම. இந்த இடம் இருக்குதானே. இது வரலாறு என்ன சொல்லுன்னு சொன்னால், இந்தியாவிலிருந்து ஒரு அரச குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு நபருக்கு கீரிமுகம் ஏற்பட்டதன் காரணமாக அவர் இந்த கோவிலுக்கு, அதாவது கீரிமலை கோவிலுக்கு வந்து கீரிமலை கேணியில் நீராடி விட்டு இவ்விடத்தில் வந்து, அதாவது அன்னதான மடம் என்று சொல்லப்படுகிற பழைய மடம் ஒன்று இருக்கிறது. அந்த மடத்தில் வந்து கடவுளை வணங்கிய பின் தான் அவருக்கு கீரிமுகத்திலிருந்து மனித முகமாக மாறின ஒரு கதை ஒன்று எங்களோட வரலாற்று புத்தகத்தில் பதிவாகி உள்ளது. ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන මාරද ප්‍රභාවල්ලී දියණිය, ඒ වගේම නගුල මුනි කුමාරයා තමන්ගේ රූප ස්වභාවය යථා තත්ත්වයටපත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ කෝවිලට ඇවිල්ලා තමා තමන් අදාන ආගම අදහලා දෙවියන් සිහි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතීත කතාවක් අපි අහමු. ඒ වගේම කීරිමලේ පොකුණේ ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් කතාව බලමු. මේ තමා කෝවිලේ ඉදිරිපස පෙනුම. මේ තමා අතීතයේ සඳහන් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන කෝවිල. ඉතින් මේක දැන් ගරා වැටලා තියෙන්නේ. පුරාවිද්‍යා ස්ථානයක් ලෙසට සලකුණු කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු ඉස්සරහට යමු. ඔන්න අපි දැන් කීරිමලේ පොකුණ තියෙන ඒ භූමියට ඇතුල්ලා ඉන්නේ. එතන කෝවිලක් තියෙනවා. තාම හින්දු භක්තිකයන්ගේ දැඩි විශ්වාසයට ලක්විච්ච ස්ථානයක්. ඇතින් ඔය මුහුද පේනවා. ඉතිහාසයේ අපේ ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන ආකාරයට මහා රාවණ රජතුමා මාතලේ සුදුගඟෙන් ජලය උමම් මාර්ගයෙන් මේ කීරිමලේ පොකුණට ගෙනාවා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් මහා රාවණ රජතුමා ස්නානය කරා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේ කීරිමලේ සම්බන්ධව විවිධ කතා තියෙනවා. ඒ අතරින් ජනප්‍රවාදයේ කතා කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඉන්දියාවේ චෝල නම් රජ කෙනෙකුට ඉඳලා තියෙනවා මාරද ප්‍රභාවල්ලී කියලා දියණියක්. ඒ වගේම ස්වාමවරයෙකුට ඉඳලා තියෙනවා නගුල මුනි කියලා කුමාරයෙක්. ඉතින් මේ මාරද ප්‍රභාවල්ලී දියණියගේ මූණ
අස්ව මුහුණකට සමානයිලු. ඒ වගේම මේ ස්වාමිවරයාට හිටපු නගුල මුනි කුමාරයාගේ මුහුණ උගටි මුහුණකට සමානයිලු. එක දවසක් හීනෙන් කිව්වලු මේ ලංකා ජම්බුද්වීපේ ලංකාදීපේ තියෙනවා කියලා හීරමලය කියලා පොකුණක්. ඒ පොකුණෙන් නෑවොත් නැවත මිනිස් ස්වභාවයට පත් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ හීනෙන් තමන්ට දැනුම් දුන්න තොරතුරු අනුව ඒ කුමාරයා කුමාරිකාවයි මේ ගීරමලේ පොකුණට ඇවිල්ලා ස්නානය කරාට පස්සේ යථා තත්ත්වයට පත් වුණා කියලා ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙනවා. ඉතින් ඔය අස්සය වගේ මුණ තියෙන කෙල්ලොයි මුගටිය වගේ මුණුයි තියෙන කොල්ලොයි ඇවිල්ලා තමන්ගේ රූපේ ලස්සන වෙන්න මේ ස්ථානෙන් නාන්න. තව කතාවක් තියෙනවා අපි අහමු. ඉතින් මම අද මේ මුගටියෝ වගේ මුණ තියෙන තව 3-4 දෙනෙක් එක්ක ආවා මෙතෙන්ට. මේ පොකුණෙන් නාලා පොඩ්ඩක් ලස්සන වෙන්න. ඒ වගේම විදේශ කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ කීරමලේ පොකුණ වතුර ඊටාම පැහැදිලි. ඉතින් මේ පොකුණේ වැඩි වතුර ටික මෙතනින් එහෙමම මුහුදට යනවා. ඉතින් මුහුදයි මේ පොකුණයි අතර මීටර් 15ක පමණ සුළු පාරතරයක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වතුර ලුණු රසක් නැහැ. ඉතින් මේ මෙතනින් තමයි වතුර මේ මුහුදට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන තව කතාවක් තියෙනවා. මේ අපි ඒ කතාවත් අහමු. පොඩ්ඩක් මේ විනෝද වෙලා මම පොඩ්ඩක් නාලාවිලා ඊළඟ කතාව කියන්නම්. வணக்கம். இந்த கேணியானது ஒரு கடலும் மற்றும் கேணியும் சேர்ந்த ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் மாறி மாறி வருகிற தண்ணி. ஆனால் இந்த தண்ணி இதுவரைக்கும் உப்பு தண்ணியாக இருந்ததா இல்லை. காரணம் என்னவென்றால் கடலோடு ஒவ்வொரு நாளும் கடல் தண்ணியும் இது உள்ளுக்கு வருவதால் இந்த தண்ணி எப்பயும் ஒரு நல்ல தண்ணியாகவே இருந்திருக்கிறது. மேலும் இந்த இந்த கேணின்ற சம்பந்தமாக நாங்கள் வரலாற்றை கூறுவோம் என்றால் ராமன் என்பவரால் மாத்தளை பிரதேசத்திலிருந்து நல்ல தண்ணியை கொண்டு வந்து இந்த கடலோடு அதாவது இந்த கேணியோடு கலவன் செய்த காரணத்தால் அந்த தண்ணி இதுவரைக்கும் அந்த உப்பு தண்ணியாக வெளியில் தெரியாமல் இருந்தது. மற்றும் இன்னுமொரு வரலாறு என்ன கூறுவதென்றால் இந்தியாவிலிருந்து ஒரு அரசன் ஒருவன் தனது மகள் கீரிமுகமாக இருந்ததால் அவர் வேண்டின காரணத்தால் இலங்கையில் யாழ்ப்பாண பிரதேசத்தில் கீரிமலை எனும் இடத்தில் இப்படி ஒரு கேணி இருக்கிறது. அந்த கேணியில் செல்லும் நீராடினால் அவரது முகம் மனித முகமாக மாறும் என்ற ஒரு மாறுமென கனவில் தோன்றிய காரணத்தால் அந்த அரசனால் இந்த கேணியில் கொண்டு வந்து அந்த பெண்ணை நீராடிய காரணத்தால் அந்த முகம் மனித முகமாக மாறினது என வரலாற்று கதைகள் பல கூறுகின்றன. இதை விட மற்ற இதில் நாங்கள் சாதாரணமாக குளிக்கிறதால சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, ஒரு எங்களோட இறந்த நபர்களின் மோட்சம் நல்ல ஒரு மோட்சம் அடையும் எனவும் மற்றும் ஆட்களின் அழகுகள் கூடும் என வேணும் என்று பல வரலாறுகள் கூறுகிறோம். இதில் நாங்கள் என்ன சொன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக நாங்கள் யோசிச்சோம் என்று சொன்னால் கட்டாயம் இந்த கேணியில் வந்து நாங்கள் குளிக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு புத்துணர்வு ஏற்படுவது என்று சாதாரணமாக நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அதனால் இந்த பிரதேசத்துக்கு நீங்கள் வந்து இது சம்பந்தமாக எங்களால் கூறப்படுவதை விட இதில் கூடுதலாக வெளிநாட்டு பிரஜைகள் மற்றும் உள்ளூர் வாசிகள் வந்து இந்த ஏரியா இந்த கேணியில் நீராடுவது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக நினைக்கிறார்கள் என உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகின்றோம். ඉතින් ජනප්‍රවාදයේ සඳහන් වෙන අනික් කතාව සමාජයේ පිළිකුල් සහගත කතාවක්. නමුත් ජනප්‍රවාදයේ කතාව අපි අහමු. මේ ඉන්දියාවෙන් ආපු අයියා කෙනෙකුයි නංගි කෙනෙකුයි මේ ප්‍රදේශයේ ඉඳලා තියෙනවා. මේ කාලයත් එක්ක මේගොල්ලෝ අඹුසමියන් ලෙස ආශ්‍රය කරලා තියෙනවා. මේ හින්දා දෙවියන් කෝපයටපත් වුණා කියලා කියනවා. ඒ කෝපයටපත් වෙලා ඒ නංගිගේ රූපය අශ්ව මුහුණකටත් අයියාගේ රූපය මුගටි මුහුණකටත් ඒ කෝපය නිසා පත් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් පස්සේ
මේගොල්ලෝ වනචාරීව හැසුරුනාලු. ඊට පස්සේ නගුලේශ්වරම් කෝවිලට ඇවිල්ලා දෙවියන්ගේ සමාව ඉල්ලලා මේ කීරිමලේ පොකුණෙන් නෑවට පස්සේ නැවත මිනිස් ස්වරූපයට යථා ස්වරූපයට පත් වුණා කියලා කියනවා. ඉතින් කීරිමලේ පොකුණේ නාපුවම තියෙන සමය රෝග දරුඵල අහිමිවීම් වලට හොඳයි කියලා කියන. ඒ වගේම ලස්සන නැති කට්ටිය ලස්සන වෙනවලු. ඉතින් ඕගොල්ලොත් එන්න යාපනයේ සංචාරය කරනකොට මේ කීරිමලේ අනිවාර්යෙන් ඇවිල්ලා යන්න. කීරිමලේ පොකුණ කියන්නේ ස්වභාවිකව නිර්මාණය වෙච්ච ලස්සන ස්ථානයක්. ඒ වගේම තා පිරිසුදු ජලය පැහැදිලිව පේනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සංචාරය කරලා මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා විනෝද වෙන්න. මම දක්වපු අදහස් වලට විරුද්ධ අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්න ජනප්‍රවාද කතාවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. we can travel DNA අපිට සංචාරය කරන්න පුළුවන් තැන් අපි සංචාරය කළා. ඕගොල්ලොන්ට සංචාරය කරන්න ඒ තැන ගැන අපි විස්තර ඉදිරියට කියනවා. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න.